Evo ga, došli smo ovdje u Mariju Bistricu da predstavimo svoje proizvode. Mislimo da je jako dobro da se organiziraju ovakvi sajmovi, radionice i promocije kako bi i ministarstvo i drugi zainteresirani javnost i posjetitelji mogli zapravo dobiti dojam o svim tim kvalitetama koje mi kao mali farmeri i proizvođači radimo na selima i jako je zgodno što se organiziraju radionice u kojima smo u kontaktu direktno sa glavnim akterima Agencije za plaćanje Ministarstva poljoprivrede, gdje možemo dobiti direktne informacije kako se prijavljivati na natječaje, jer vjerujem da svi mi težimo tome da što više sredstva povučemo, da moderniziramo farme, da osnovamo neke nove projekte i proizvode i da jednostavno idemo prema naprijed. Pa evo, ovaj projekat po meni mislim da je hvale vrijedan. Treba svakako informirati poljoprivrednike na koji način mogu doći do nekih sredstava iz različitih fondova. Mnogi su neupućeni, iako i oni koji su upućeni često dolaze do puno problema, zato jer su ti projekti često jako zahtjevni. Ima puno prepreka koje treba proći da se znači ostvari neka mjera i da se dođe do tih novaca. Mislim da je ova akcija Ministarstva poljoprivrede jako dobra. Nadam se da ćemo svi imati pozitivne pomake vezano uz naše proizvodne kapacitete i naše daljnje poslovanje i pozdravljam svaku takvu akciju.